Kasur kabri uhnyo terapkan penlong ka pocket meeting la syai kasngi ka pratarik no pra arjar arpuar ha ka bayade halor ka jing sleman penmi ka kai pot syap penya ba cheris terfel tangkeu. Ya kan ka pocket meeting kasur kabri uhnyo terap la syai kan sedang nandu maulai kan tuan mazar terter keban sedang nandu ka por henru baje janmet bat kin penlong artat ya ka jingalang ha kate kasngi. Ha kan ka pocket meeting la yashim bentalang kat sauteli kiseng paper pok ka jela bakan tu ya ka HYC, HANM, UHM, MYF, MPSO, RBYO STI, AIM, HUAM, WKSU, EGNC, JSM, JYF, HWWDO. Haga jing ran berkelat patai kubor, ubah dan bok harling do loong bakane ka jing temu ban penlong, ika pocket meeting, kalong si benta ban kot ban wer kilong kemi, kilong kepa ban ki kon samla ka jela, makin wan ban snok tilang bar kasur ka beri uhnyo trap, ban penklan cucu, ya ka jing dawa syasiat ya pu bache. Shushu uloong bakasur ka beri uhnyo trap kakua ika justice jong ubache nyim ko asyu bakum kani ka jingjia kan sedang jia ha ka beri uhnyo trap kamtam haki pateng ki bandang wan loong uba dan bok kila dawaru bakitu ki badon keti ban sim jubor daga basiat yap ubache ki dei ban ngat ha ka jing penstom kat kum kit kan dan ai Macam aku lagi ki parlok ki penting bagi elektrik media kalau poilang harga jelang jong kasur beri uhnyo trap ting suka bani thu ba nalen jong kasur beri uhnyo trap Haganika no hai jong ski gomta new trip December aja wa layo ban pendong meeting haganika meeting gomta layo ban yakran yakam ba lesi parok ngitip kejitli ke post chaman hagba nado pangila form ngi ka sur bani trip ngilajit ya iba sebesar kurma kom white family kum chaman hapo kenhur jongi di hari keski pemerintah nama pengajian nomborkan di pos la kamslan di wilayah banjir Maya Caman uban mipli jaga jol bas besar kurban ban ika kam Caman jol nyutrap hari keski nyutrek mentang wilayah ya iba dan bok lang kalendo kemumut limanga kum Caman bertemai bat wilayah banjir ya usketri ubat mai nama ba kajing bunkam jong sekretari kemarin ngilajit ayai ba Thomas Pasak di nangta ki nogilam jong kumbash potri ki kenwal semalang kamomot kom ki presiden ngilajit ki paprohat kin long ki ko chaman hapo kalama jong sobre nyudram syu naglang jongi harga ski montang ilayo banjir ri pos jong organisasi sekretari iba kersan bor sang masuk ban pen mau ipi ba habide bat ketika kes jong masyarakat ngihi nadu kadiwan ke pengimi kalau baik bang dan kam la ngi kwa ya ketika justice for late Chesterfield. Thank you nilai kuran nilai dawai tanah lu kasih ya keba la dekat jubor ke jigim ke jom di orang nama bangin kwa syu bagi pak kemudi jingjang genja syu kenang yai jah kiwe pada ta jom ring utra te kumur sepatkan mau ini ba lesi ke ski ke pemenit nilai yo ban ye kendu karpang bat ki officer ki badan political department meningi noi basir bangin putin yang kena kes semua bang rada ki kenal hantu naliang jong tu naring commission ini berada submit ke report ke omba kan sekolah expedition ya itu ki pulit jong kata taktikal timuan dia benar keski ngalayo pan bet putin ban keli kalau poi hadu kanu ka level nani kata ka jingkot expedition ke jong pi dari kapakado hi ka long bang kajubam kam semua long clear bat kam semua penhuni ini nomor ba baru juga kalau ambil under process ladang ikli kan nungut ki numbers jong ki breu ki ba philosophy ki shitin ta explanation ki melaban juba ladang ikli ya kata time frame lano kita mau ban pendap ya kini explanation ki melaban juba dede halo jong ini bangi sto ba ki dei ki officer ki ba haban singap ya ka high level lani kibre bodan kam sejro kabomot ye ka sarkar mdi te mundar singing lerai banang le jongi kumbang ilaong nginam sange nginyele hero hadok bangile yo
yêu sổ trong chính cho tình là rai và nghìn lệ cái độ nọ ya gò mình nghi là wat ya cả appointment but di siam thì lệ si haka tiêu của ban wan nghi si cái độ ban y bạn nghi là quen sai bạn nghi quá và cái gì cái độ kan long ka bọc suhun yang nghi và within a week lene hapo arne la tiêu nghi quá ban suhu no và ketika explanation kalau pois kabi jongki bat nantaro ki ai pat ki kami ka ba enle hadin the explanation nomor kat ko mujis thu jongi hi anyone who plead guilty la ne manu bala le ka kam bomde la ne kam boman ude hi bansha persecute la ne shapil stam kat ko kendon law is equal to anybody nom la ban kam ngan sim sting kam bat nom don bala stam ni dikembangin lagi ya wena ki put it up some oh ciki yang rai dengan it scam ba kan apply lang ya kita tactical team one jika ni long ka rai kembangin lagi keren mentah syuk ka benda ka ba khato namar bangi hing su tho bahkan ni ke sarkar kat bangi dang ya le ban keren dan ni baniat ekalti ka bajai jai imat ka shimsting la ni kale sting ini teman-teman nilai rai và nak lian jong sul bin nyutra ngin penloi paket meetings hakeling ganong bachelor bat ngidan ke jing thu balada kamdan ke no ka jing pen urlong it ki mat jidawa justice ke jongi let's say hakawe pat ka benta anda gila dat kut ya keneka paket meeting ngin sepelong ya karali ke bahe ya ka bangi da kentu kerpa ya barok khot kilong keme kilong kepa lani ki badan sutho ba pidon kon sinrang hie pidon upa lani pidon mama ada pidon sutho lani pidon ki persya ya ka tang suloi jong ki breu jong ka an lani lada phim kwa ban yu i baka snam ka lengkin hapo ki kerpong yeng phi lani po ki jakat ha jo phi soba ki ketungi api bakini ki pocket meetings ka ba ngin penbena la shaing sedang nanti po mulai ketemasan ke sinong ye ke balajia ke jisha slet no ke chi em ba sidem por jung rang ba Crystal Field thank you tinggi apil cepat ba semua ban adan ni ke paket meeting jongi la shaing sedang na mulai ketemasan pada nak ketemasan ngin sapen menang sahiwe pak kidar barsna but kalau ngeji request so ye kidar barsna kin sapoi ki sithi shapi bangin perlong paket meeting slow ha ailat lang yengi bagi dia on pelong namar bang kini kalau tang ka jing pentip dan ka awareness pan hikai lan dia bantip ya kita jing sniu lan ne kumlo bagi nom ailat ya kita jing sniu ki bawan hapo ke imlang salang lan ne hapo ki tingkong yeng ki jong no re jong no ti kini hi kini ki rai ke bangila shim hagne ka no hai jong ke ski ka kani ka pocket meeting la shai hamolai ketemasan sedang hak puan rebuji damir mulai kita masak dulu sini.